Mizoram Journal thli tu te in Java in chibai vek ule Myanmar sipaiten mipui thlan sarkar an paithla ka wanga an ram chunga buaina punlun zel wangin sahimna zonga Mizoram alut po an pung tiala mi jani chuang fe an ron lut toa official in Mizoram ral tlan lut to za thi hriat mai thei ani ri lo Myanmar atanga Mizoram ral tlan chungchanga India sarkar Ministry of Home Affairs lamin an ngai dan thutluk na siama refugee te hi an lo welcome lo ani poin mizo te ro chuan heng an unau sahim na zonga ral tlan te hi an lo welcome vek ka unau mang anga omte an hoisan thei don lo ani heng Myanmar atanga Mizoram ral tlan ten an bel masak ber te zinga mi Ser Chief District lungkol khwa chuan lubel anom tori lowa mi som pokwa lut to zinga mi som paruk an lo meka mi pathum chu not van lai phai lama an in som to lungkol kotlang phoi tu te chuan Ser Chief DC Pisa a an len tuma DC in cheng sang riat alo pek bak chu ral tlan te chom dona le enkol na turin sarkar atangin don an la nei lo thu an soya eile ina tan khotlang mipuin sum le thil dangte an thokhom to thu an soi far kon khotlang hruai tu te chuan an khuwa Myanmar ral tlan engemaw zat an lu to thu an soya chuti rualin khotlang ro rel na in an din hmun puan zar lo an ti wangin ral tan omzat le an din hmun dik tak an soi thei lo thung vaphai khuwa Myanmar ral tlan mi somthum vel an lu to thu vaphai khotlang hruai tu te chuan soin an vain Myanmar police vek an nei thu an soya ati ra chuan an mani an on lut pota then khat chuan an huwa an nupui fanau te an han hruai le hlom an ti ral tlan te chu man mo tak le hlau hlopa ron tlan chi an ni wangin uniform nen an khuwa an lut ti soin vaphai khotlang hruai tu te chuan atam jok chuan poisa po an ron keng lowa keinin mizo mi kwal in thlen dan angin mi mal ina kan thlenga chung ko tam tak chuan poisa te po an pai ani an ti vaphai lu tam jok chu hun rei vak lo an khuwa an om nuwa champhai le ko dang then khat tan pan le thu an soi vaphai ko tlang hruai tu te chuan an khuwa a in an then om far kona rem chan na zo ka wangin ral tlan an lu tam jok tura an ngai thu an soi bok Myanmar atanga Mizoram ral tlan lu zat anom dan le an din hmun dik tak hria thei ani ri lowa champhaya lut an om nual to ba ka khodang then khata po lut an om an rin thu Mizoram ko chaklama khotlang hruai tu te chuan an soi ani heti mek la hian United Nations Food Agency chuan Myanmar a sipaiten ro an rel nuwa ei tur le fel man asang chakle ti soin hei hian mipui te har sanna ati zual pha hle don ani ati World Food Program WFP chuan February ni kata sipaiten sarkar thuneina an hne chu nuwa tangkhan thilman asang chho zel ti soin palm oil man chu Yangon khopuya za asom ni in asang towa Yangon le Mandalay ya bufai man po za apali na sanbel to bok ti asoi Kachin state a chuan bufai man hi 35% zetin asan bel towa cooking oil le pulse te chu Rakhine state a asang to le bok ni in World Food Program chuan ata lang February ni khata tanga rampuma felman sana chu za asom panga atling towa ei turman po ato tel bok World Food Program chuan thilman san hi abel zel ani chuan mir thei jok te din mun a chezual zel to ni in asoya WFP World Food Program hian kumsom lian ta tangkhan Myanmar a hian tual chunga boina wanga har sana tok mi singthum sang rukte a chom dol mek ani Mizoram Rajya Sabha MP K Vanal vena chuan parliament sessiona 0R thu soin Myanmar ram boina wanga Mizoram ral tlan te chungchang a soi chuaka
Myanmar ral tlante himna turin athu langa an kalphung herdang lam turin Ministry of Home Affairs MHA angen ke vanal vena chuan Myanmar rama democracy tungdinga digna le chanvo him tura beitu te chunga sipai te rong taka an cheda wangin sahimna zonga Mizoram atlan lut mi zathum chuang anom to thu asoya mi zathum zinga mi za somnga za chu Myanmar police ani heng mi te hi Mizoram sarkar le Mizo mi pui por sang ten an lo kuang ko in sarkar lai pui hriat pui lovin an lo tran pui ani ati chuti lain Ministry of Home Affairs MHA chuan tun hnaya Myanmar ramri dipa om sipai te le Smachak State Palia Chief Secretary te lekha thonin Myanmar atanga tlan chia te dong song tur ra alo hriat tir baka Assam Rifles te chu Myanmar atanga ramri kana India rama lutu te dang tura a hriat tir thu asoya ke vanal vena chuan Myanmar atanga tlan chia te lo dang kir tura Ministry of Home Affairs ati chu Mizo mi puiten an hret hiam don lo ti soin Myanmar atanga rot tlan chia te hi Mizo te nampui Mizo chi le kuang te an nia ti hlum tura an rama thon kir chu mi hring ni na atanga ngai tua point thil ti chi ani lo Myanmar boina ajioma aral muan ma lo chuan in thon kir chi ani ri lo ati Rajya Sabha MP chuan India ram chu khorvela democracy ram lian ber ani angin mipui ro relna democracy tungding tura beina reng thlopa tanpui tura angai thu asoya khovelin Myanmar ral tlante him turin India an bei sei ti soin Myanmar ral tlante chungchanga Ministry of Home Affairs thu thlak danglam turin Ministry of Home Affairs le Parliament angen ani Lok Sabha MP Sheila Rosang appoint Parliament House External Affairs Minister S Subramaniam Jaisankar amua India le Myanmar rama zofa te himna le en kolna konga mala turin angen Sheila Rosang chuan tunma a Myanmar atanga ral tlante United Nations thazar noya kumsom ni panga don India rama anom thei wangin lom ati thusoin India acheng Chin unaw te tan a hlu hle ani atia tunlaya Myanmar a buaina chuak mek awanga Mizoram ral tlante le Myanmar rama zo na thla kom te himna ngai tua saka mala turin External Affairs Minister chu angen ani S Jaisankar chuan Myanmar a buaina chuak mek le ngong te Mizoram MP in angai poimo chu atom pui thu soin thiam taka mala ka tulani atia athu langa mala ka tum thu asoi North Korea ram ho tu Kim Jong Un na farnu Kim Jong Yang chuan South Korea le United States in joint military drill an nei mek chu soi selin US chu remna le muanna a om adu ani chuan harsanna engma siam lo turin a vau North Korea State News Agency KCNA chuan Kim Jong Yang thu soi hi ti chuakin US sarkar thar chuan kumli lo om tur chu thlamuang taka man adu ni chuan malak nama sabera hian harsana siam lo tura a in vena ngai ani ati he thu hi US Secretary of State Anthony Blinken le Defense Secretary Lloyd Austin ten South Korea ram an tlo main a soi chuak ani US le South Korea in joint military drill an nei mek chu soi sel bakin North Korea chuan ram pani sipai te nung chanjir ho nei thin hi an ram run tuma inbua seina angai ti alo soi to thin ani Kim Jong Un chuan South Korea sarkar chuan March of War March of Crisis lambok athlang le ta ani South Korea nung changchu en thlang zui reng tur thu le North Korea run lui zonga an che ani chuan na taka an chan le tur thu Kim Yo Jong chuan soi bok United Kingdom Prime Minister Boris Johnson chuan April thatopa India atlo don nia tarlan ani a Prime Minister Office chuan hemi chungchanga hian thu chu asiamani Boris Johnson hian India hi atlo theni chuan Bridget Nuwa ramdanga ajin masak ber ani dona India ram le ache vel le UK in kung kaina tha anei dan tur chungchangai tuin India hi atlo don ni an talang Johnson hi India in Republic Day
January ni somni paruka ahmana khan chief guest tura somania ama puin akalon thu asoi lang to ma se andrama COVID-19 ri chithar mu chu ani wangin India ram atlo le thei talawani April thato pa hian ajin thei ani chuan India le UK insum don ton na chungchanga India ram huai tu te in biana anei pui don nia talan ani bok Indo to Pacific region a UK sarkarin policy anei chungchang ta chu India rama ajin huna hian aboi pui don ani mel Britain chuan thamasa khan comprehensive and progressive agreement for Trans-Pacific Partnership Zoom adil na lo thlen to a Association of Southeast Asian Nation apo dialogue partner ani dan tur aboi pui mek bok India rama oil hral tamber ram chu Iraq kania pahni na nireng thin Saudi Arabia chu atlaniam hle nin Reuters chuan adata nei train ta lang India hian United States atagin February thla khan oil barrel nuai nga singli sanga zathum ni tinin alaluta hei hi January thla ain 48% in atamzo kani kumsang ni paruka tanga India rama oil supply tam pani na aya niam ngai lo Saudi Arabia chu palina ani patroka Refinitiv Analytics isan U1 hak chuan Kovela oil pechuak number US in oil amomo na chu atsang lo hle ti so in refinery rate po niam te a an kalpui to wangin United States crude oil chu mundanga an pechu an pek chuanga ya Asia ram ta chu amomo an saram an ni tia so in sum don na konga an bo ruak awangin China chuan US oil lak lu ani si lowa chumi awang chuan India chu an thon lu tamna ram ani ta ani ati heti lai hian Iraq chu India rama oil hral nember alani chun zom zela January and February an hral chu 23% lai in tlaniama se ni tin barrel nuai ria singruk sang sari zanga anda thon lu tho ni in an data la na chuna ta lang Iraq le US nuai hian Nigeria oma nuai li sing sari sang ni zathum barrel an thon lu ta UAE chu pangana ni thunga India hian February thla khan oil ni tin barrel makta duai thum point pakwa pani an la lu ti hei hi January ain za asong poriatin atlem zok ani Union Railways Minister Piyush Goyal chuan Lok Sabha session nei meka Indian Railway chu privatize ani ngai don lo ti soi ma se changtlung zoka kalpuina turani ero chuan private investment ero soimoi ani don ti soya demand for grant for railway chungchang an soina Piyush Goyal chuan hemi chungchang hi soin kumni liam ta chung khan rail accident awanga passenger thi anam lo thu le railway chuan passenger te himna chu angai poimo hle ti soibok Indian Railway si privatize ani ngai lowang India hi mi zongjong ta nia chu tiang chu ani reng bokang tia soin India sarkar hnuaia om reng don thu chiang takin a soini private sector le public sector thodun na om lo chuan maso na le na siam belna om theilo ani ati modi kai hoi sarkar chuan sang ni som ni pakata tanga ni fiscal year a hian railway a investment chu cheng vai bel chenwai ni point pakhat panga ati pung ti soin sang ni som pakwa tu som ni fiscal a khan cheng vai bel chenwai khat point panga ani thu soi passenger te himna hi kan ngai tu ani kumni liam ta chung kan passenger thi anam lo ti hi lom takin ka soya rail accident awanga thi an om nu nun ber chu mar sang ni som pakwa khan ani atibok Union Defence Minister Rajnath Singh chuan farm law pathum wanga boina chungchanga sarkar lai pui le lo nei tu te chuan in biak na nei ni se tha ati thu soin in biak na manga soi fel tur ani thu soi Lucknow wa BJP office bearer meeting a hemi chungchang hi soya farm law wanga lung oi lo nei tu te hne na ngen na siamin eng buai na po om se in biak na mangin chin fel thei ani ati
lo nei tu te chuan minimum support price MSP ti danglam ani don lo ti hre le se adu thua soi bok BJP chuan lo nei tu te sumlak lo ale ta ti pun adwa MSP hi anti kong maina top don lo ati Uttar Pradesh BJP Executive Committee a thua soina Rajnath Singh chuan kan vain lo nei tu te chung kwa mi vek kan nia agriculture thana tura ni chuan dan siam thata buina chinfel kanin pe ni tina soibok sarkar lai puin farm law pathum a siam thar du lo na lan tirin lo nei tu te chuan nikum November ni somni paruka tangkhan Delhi border nor an huai hotani lo nei tu te le sarkar lai pui ayo te hi inrem na zongin tum tam tak anin beto ma se tun thlengin inrem na an la siam theilo lo nei tu te lam hian dan siam tha te hi sut le ve kan puta ma se sarkar lam hian sut khel lowa atul dan anga siam that a in huam thua soya hei hi lo nei tu te lamin an pom theilo ani Germany France Italy le Spain sarkar te chuan AstraZeneca COVID-19 vaccine la tu then khat blood clot asiam nia report au mawangin he vaccine an man la hi an ti tobri ma se heng vaccine hi an lak wanga ni nge yam ti fin fianai ro om lo ka liam ta khan ram then khat chuan AstraZeneca vaccine pek hi an lo ti top lai lok to bok an jinga hian Denmark Ireland Thailand le Netherlands Norway Iceland Congo Bulgaria ten tela blood clot thian heart attack stroke te thlen thea chuap lama blockage hlawm tak asiam thei bok heti la hian World Health Organization WHO chuan he vaccine mang hi a thlop thunga blood clot asiam ti report chu fin fiana om lo ti soi UN Health Agency chuan vaccine in side effect anei nia report om te chu an zir chian thu soin mi pui te tan chi ai phana tur om lowa vaccine pek chu ati top lo turim ram sang te angen thole ni khan vaccine safety data chungchanga review meeting an nei bok British to Swedish multinational AstraZeneca chuan European Union ram le UK a mi makdoi som pasari chuangin an vaccine hi an la to ti soin kar liam ta blood clot case report om chu somli ai na tlem ati European Medicine Regulator European Medicine Agency chuan thu so siamin AstraZeneca vaccine le thrombosis case chuan in zomna anei ti fin fiana engma om lowa he vaccine hi ahim to kan ni ti EMA hian meeting nei le in hemi chungchanga information an la khom de chu an ngai tua don ani Germany Health Minister Jens Spahn chuan National Vaccine Regulator Paul Ehrlich Institute thoronangin AstraZeneca vaccine man chu ati top ti asoi Institute chuan he vaccine la tu mi pasari tem blood clot an nei ti report au mawangin vaccine man hi ti topa chui chiang phat turin angen ani France President Emmanuel Macron point ven thon thila AstraZeneca vaccine chu man ti topri ani ti soya reilo te a man chun zom le thuai a be sei thua soibok Italy Medicine Authority AIFA point ziti tu pakhachu vaccine alak nuwa athi thu le athi dan le vaccine hian in zom na nei emti expert ten an chui chian mek thu soin ven thon thila an vaccine man hi ti topri ani thu soi ve bok ani Spain Health Minister Corina Darius chuan film ko thila AstraZeneca vaccine pek chu chu kan hi chung ti top ani thu soi bok tun ka thotan nia Mizoram Assembly House athil thleng soi hlo le khel hlo tak thuwa ni som pasar Mars nilai ni a chuaka Mizo editorial hi bank ti wara kan han bil tele Mizoram Congress MPCC chuan an MLA pusi ngun lian chunga laka Law Minister Pu Ti Jelal nutluanga che dan chu moi lo an tia pu ngun lian chunga hena van tlang hriata ngai dam dil turin an puta adil lo chuan an MLA thlawang hona na chul anga malak an tum thu an soi ani MPCC Media Department in asoi dan chuan tun thotan ni khan Mizoram Assembly in khoma pusi ngun lian chunga chuan puti jelal nutluanga thu soi ni asoi tun rim huna COVID-19 laka kan in theina chan hi kan Chief Minister in pathiana ti wangnin ka hria
ti chu a soi chuani in a soi chua lain puti jelal nun tuanga chuan voice record dilin moi lo takin a be ni MPCC Media Department chuan ho chung baka puti jelal nun tuanga chuan house pona tong kamoi lo tak takin pungun lian chunga chu a bei zui baka kutlak khiala tumani antia hetiang thil Mizoram ro relna sang assembly house a thleng tamai hi hriathiam harsa antia Mizoram Legislative Assembly zaom takti borbana diktaka an ngai thu MPCC chuan an soya puti jelal nun tuanga Law Minister chu ayo pate kutla kiel po poisa lawa cheta tho du dan tirin ram ro relna khwala tonhriat la nei lo le nu ma thalo takti chuak tua an ngai thu an soya ni Media Department chuan MNF Party in June ka sang ni somni tho tan nia press release memo number MNF-01/01/2020/46 achua chuan Minister T Jelal nun tuanga chuan tundin hmana COVID-19 laka kan in theina chan hi kan Chief Minister in pathian athi wangin ka hriat tiin asoyani antia MNF press release TV lama le newspaper hrang-hranga talan ani antibok MPCC Media Department chuan hetianga athu soi chiang taka anmani party press release ngeina chua chanchin bua chuak vek to phat atum le po hi house le member zom tak tak te an party media mi te le chanchin bu mi te zana una dik tak ani anti Mizoram Assembly chu member te chet moina ber ani tia soi thin ania Mizoram Governor Lieutenant General MM Lakhera phei kha chuan a soi fo thin a chang chuan Mizoram Assembly member te che dan chu a sinot lutuk ani ma lo mo ti tur kopin adul ni te poina langa eptu member ngal deute an omin in khom an tinunga house masa khan tuna Minister Pulal Road ki machu che thawiau thina mitam tak chuan an ngai ani tun tro mai ro chuan eptu member han ngal deu po an om lo wiawa hetiang ani chuan ngal deu po angam om lo thei mai ang ti la om thei ani chu wangin house chunga danina phalchin le in khom huai tuina khap thei lo po ni lowa thil thlenga house pon lam tlenga kutlak tumna chu a om tak tak ani chuan a van doi tlak leya tin minister te chu thin po nel tu le bei po dol turangai an ni thin tin house a engang po in ti se house pon thlenga in zui chu thil thleng zen lo ani ang MLA te chuan right and privilege an neya bo che sak an ni MT te speaker mo phurna ania eptu an niamo treasury member an niamo aven sak turani Mizoram Assembly moina zomna ming thanna chu tu ma ti chiat phal turani lo von him tlat turani chu house kai huai tu mo phurna ani hemi thu kalzela hian ni som pasari mar sang ni somni pakhat ni lai ni chama khan Law Minister Puti Jelal nun tuanga Assembly House a akal tur hi Mizoram Pradesh Congress Committee te chuan an lo danga Assembly House kota innor boin han in ti boi chak te awma amoi ro chu police van himna hnuaya har sana le boina lian tak thok chuak lem lovin Puti Jelal nun tuanga hi Assembly House lama hian alut lang theita ni in Mizoram Journal chuan thu adong ole viewer te hne nangen nak kan channel min lo subscribe saklo te kha min lo subscribe sak ve ngei turin kan nge chowa subscribe tin me nu notification bell kha medle in ola in da don ya